to ai lai kam namun hi zamun thang len tur sai wang ko nam ram kai anam talo pu thang klun memorial tournament ring mun so he kichi tournament hi ahung thung ding 16 November ni khule pau ho kip minister YAS government of Manipur in hondo na nei ding ai tai chicken gona hi pu sule thungdim kumpi pa ama hi jinza uma hu pangding chule pu jang mang ho ki president HTC more ama hi kin nei pa hu pangde he hi chi tournament a hi kumdanga hi football keu se an ki bol hi tu chunga hi volleyball jong hun ki bol tha di ai tai hi che je chun football volleyball athano ma alung lut chen ai ta iki good di a hi ti chu kaga het sau hi ve ole team FT omna hun tur hi more atanga mai te sahei khwa ti ani in sahei jong hi mun nuam tak ani in abul bel jong hi thingkung chu tiang chun thingkung hring nuam tak ni in luin a hual bela henga footballa in fiam thailo te tan po amun an tu hrim hian kal chan tlak ani ti ni kuite kan han hria tirin kan hin nge nan ye ichi TMF tia hi footballer first prize hi lakana sangsom nga hen second prize hi sangsom git third prize hi sangsom di he chule volleyball hi first prize sangsom nga chule second prize hi sangsom thu idung he chen chung chona subtitle lang ki pi ho best player best goalkeeper first hat-trick top scorer he cho si sang thum chi ki pi ke ding hi last date for submissions of entry form 12 November 2021